kamau di constituency uba Charles Marngar nexngi ulai jekendu yang menteri keterat boarding jong sorkar jela u Abu Tahir Mondal ban yakren halor gejinge kiba kum ka constituency ke ya kendu baikren kilat patai kubur hadin balade bani kendu yang menteri sorkar nekal yang uba Charles ula pentip balawanra ya artli kimat akmat Mondal ha ka ba ka wei gede halor gejing bombiang ke boarding ha ka constituency bat kabalak taru ekinong song snong hi berok kawai. Bachal sulai turu bagi don ketokan ni kisnong ki bapo konstituensi jungu ki bagi yok boarding tang shikenta lani arkanta ha ke sisngi. Hakum kani kapor ka bagi kena kidang pen kre ya ke exam kia kendu shibun ki jinge. Bat ki haban tang lagi syarat tang ben yok kre kon. Nakaleng umandal ulai ke jingkular kamadung emeli tentu nakaleng umandal ulai ke jingkulari emeli ba unbudin bat wat jingtip halor kini ke baro kejingwan jongam resmi ban wan bani lu kerpang yau ba iti mondang beri minister in charge kapau pi kadau kejingwan ni jadi kejing ini kibangi kendo apa konstitusi kejing kiba nakapos kapau hakaba kumunong nikmat ngadu kepor mengenang longtang UMTC kalau persang ban simkia gini kam na kepor kepor ndai UI ba kijing duna ki bebon ha konsumsi kabangim pala ban pembiang hadu mata tiga jingwan jonga kalau kedan agli kiban kongsan dari kepor kabaningkong kade kejing pembiang ka electricity supply kejing long irregularity of power supply. Kani kalau kita sibun ya kinong suksum. Kini kisnong gibahajan musning. Kini kisnong masenda amroy. Kamang rong lakum no ru kinang kam yo ya electricity kinang kam bi. Kamong bakinong 100% kibia. Kidona hi henry. Kwa ban pen pawi pi hne bakidon kisnong kum kamang hati area kesolidan area ke umtrai area bat ke siang area ini kisnong baru agini ke area ini kisnong di bamat sisa ke jige dan itu ipi bak kisnong umtrai ke area umtrai hake sisngi kinyo light lane kinyo electricity tang kumba shikenta bat akanta to kata kemdai ke jige lade sisa ke jige ke bakra ke jige nak matagi kena school kumnokin krekot bapli menda ki penkre ya examination ki jongki padang gejingdum pendon kam tung kepor ndai de syarat ini kini gejing rau ka ba gejing jong binong song snong menda ki tanjong ni ki don bun ba ki breu ki batanja in pendon kam sa da ketuka istri mo ka iron da unga seisu por kam desu ila pendon kam da kitu electric iron laneki istri udah kamai tinang ta ko i gejing ke ba i kendo hage bade bat kinong tray ki furniture lalor gejing kerdu kamu gejing kerdu cha isamla di persang banle de skill development program electricity kam si kalau jong ki kon samla jong kadong kathan de lalor kene ngapot sko yo minister bat nakaliam ga jong uru mendag sni ulapan pau ya kejing sosi kejing sodiau halor kejing yo jikep ba kalong kuni bat nakaliang ga sung ula ong ba din bang lami nang ni nakama sung uhi ung sabut din no ikani kam bat banwat jikep ke ai kedau dei malumala kum chiu thu ipi kadau hi ka bangidon hani ngla pat sngo yu kadai ka shortage of manpower kejing duna jong tinong tai ani thu ipi ha siang Wei ulaiman ubala yam nadu kesenam arja sipo. Hadu mentam pada refleksio. Di mana menteri menpe jadi kam. Kini kita jing ke bakrau ke bangimat ikendo. Hadu ba ngakum unong nikmat itu ipi nan lek sukum no. Ki phone call ki bawan ki itu ingai ke jing Dengan manusia ban wan bagi kendo. Ban kerpat yo minister. Dan kebarang kerpat jeli ubah immediately. Kalau ikat malah udah manusia ya kena kekam kita riba nekong kedai agak bede buat connection ban highlight electrification nak kebentar kini gisnong harum kebenengkong
Kashnong Makdo, Kashnong Maska, Kashnong Amjong, Kashnong Makhang Duba, Kashnong Amdubigat, Kashnong Ampren, Kanong Kamai Makdo. Kini Kashnong ni tu ipi haduk menta 4 dan elektrisiti. Kila madur. Kini Kashnong kini hajan siang. Bat pihak sejak kirot asam. Pinya setengah masau 1 kilometer. Pihak kejar pipoi. Dari kini Kashnong 4 kibong 4 dan elektrisiti. Dan kuat menitu ipi bahagia senam ada zakat perabat, ada zakat kedai. Kadang ke skim keba nakani ke DDU JGY 1. Hakaba kila sedang ban connect ban pendai iki wire kabel kila bo ke transformer ndai ko sosi kalomba hadu mentang kita kila sujud kila susakama kila supra bat hakaba de pakani nakaliang nuzunga lawan ban kerpat joni university balakum no kumno hakajuk sai ki mentang apo ka konsumsi imdai su banang dan kilong longsam ibam dan electricity di halon kini ki benta kini ki atli ki benta ki bana kalian jonga wan ban kerpat jo ya minister jong ka power bom le ai nama ke ti jinge ke jong ki pai ba ka ba nga na kalian jonga ko no ki ma ni na so dia na so si banyu i ke jinge ke ba ki pai ba ki ma ki lo jangan tip na kalian ke jong minister ti ula hai ke jinge na mo ula hai ke jing kular ba kalau ikat pala sim pia ni ka iki jing kular ki bubut Kibangilaya mensuang lai kendo saka department nak kampat wan minister kapor bangolong ambisi lai kendo nadu di kapor ban kerana gini giju gijing ndre hadu mendagi dan gibalong bat bobon kimpan dengan kami nanti yang ketiga pemerintah bana kalian minister of power eti mondo mensipia yang kam bat kipat ba kin lai nak kini giju ke bangimak itu terus kata dan kumba kibangala tha omni gidan Kumbahnya tuli dari dan kisnong di bawah kisnong, kumka kisnong orlong sedari, kiri kisnong kubah kampaji, bat kiwi kisnong di bawah jam, kibalada ke electricity ke poh kiri kisnong kemun, di kisnong ni lala ban connect lang. De kiwi pada kisnong kiba ngampak tho kene gelis, idan hi kiba nun sikiwi area, kiba apa direct dengan jing tho, kiri kisnong kemai. Kita nak teman rak ni dari nak submit office makin yok ya kan electricity hari senang kita. Ini bentar yang senang berdekat waktu berdong. Ini gini badai pada senang di badan lagi kan waktu. Yang lah banlan ni kita sisa. Ba kejimi jom kejing rumah nak ke pos apa. Ladang orang rak development nama dia. Kejing betul kita. Pio datang iway iskim ibarat tu, kadang kejeng betul. Jenrai hak berde bagi border. Nga subha bani tu ipi bahagi bor ki bakam shwa. Nagaliang juga government kila ai de kini kisola. Home sola. Dia mentang wayo kalau komplain ba ki babon di snong de ko. Kini kisola ki joki home sola ki joki ki bon ki bladut ki bladut. Dia berde bukan hero ngila discuss bat ki nong ngelam snong. Ngila discuss bat ki sunjuk ki nang ba snong. Dia boleh berkani mak kadipat kawai pat ke benda agak bangga kumong mak sistem dengan benda. Taulat di nak minta cuci.